I'm afraid to me. I don't know. Me mamu yina akwaba sronko we the special akwaba and I'm the bremwi. Na me ka special akwaba. Na kire se ne bibi besi. And the bibi besi o bibi besi. Ya wade foforo bi ade bre ya hwefo na fekeke. Won se ne Adom TV etime de eye series ne bremwa yesuemu ade oh baby ye dre. Ese Emfa wo ho Nto Nipa so. Emfa wo Nto Nipa so. Nipa wo bedi ohwiambo se ne Bible no aka no. Eno timo de munim. Mo mi ankwohwe Emfa wo Nto Nipa so. Esi ne kakra bi na fe yemra. Ebe ba na ya tena ase na fe bedi nkomo na to aso. Ni etuhu acha mukum ho ede esom me akrofo na ka mo ho bie mu ye kwafu mu o ma sesa ne mani nyina ei ebio mia no bae ne ye media o ma chemie ene o ma jame unche me ma mi hu se mi wa mema so be wune skada wa obetie tie nipa kono so na wakwa akoyi ska na nsa na wadwinwe bia odi nipa ne papa pe yade anka mo ye yefu ni bia wo ba abakala mu ankasa no wo me maame no mienu wo ha na yi de agya eno ayi ne sinkonwa enti no ena so nyame adom waba na me maame akire buru wa ye maame me dono dodo me dono wo sa hobrase sunsun bi timame mu anamboa eno ana waka maame akire buru wa wo ha ene ye ne ono so betwetwe nkommo na ya hwe Emfa wo ho Nto Nipa so edwumadie no se ne enti no se ne atie no ye betwe ho ne yakokuma ase ye ba pe ye ba bedi nkomo e wo enkran house na fe de wo fa ase na hye no because se ne wo fe hu ne ti jaklo de twe no so what you say ei ebio mia no bae ne ye media o ma chemie ene o ma jame unche me ma mi hu se mi wa mema so be wune skada wa obetie tie nipa kono so na wakofo ne bi ebe kasa fa new series eba eno ho enti wo hwe me a eye Emfa ho Nto Nipa so a ejoa de eda ye nimu ye de bremo no eno ho nsensem ena ye ba beka Adom TV Ado ye fro saying Actually, full name and the future. Okay, if your child Papa. Emfa ho Nto Nipa so edie me wo se wo hu advert na cause me ba wo catch me edie na wo hwe ni mu e wo saasi ni e de bre wo yo Na ho hwe kra owu tabiatri ni hu ni e course wo ena me yi eno so free ho a me particular na me gina ha no ma brabo me si so no na me fa be mada be ma me fa no me wie school 1985 na me ka bi sheda me ka bi she 1987 esansa me ka bi she da na me ka bi she ni me ni mo ho she e wa na ekoto mu be ma ne si o oba pa na ye bibia ma fine na me tu kwan aba mo sha se 1987 be ma ne tu kwan no sana me gina kunsu city anu obeba dia minnim enuti men kan obi ablabo ne mia ma fie cha me ma hu no na me kan enti efri wa no ma fa me ho Nto Nipa so because of o ma me owo wo mpo no
What don't want to know so? What's a major so? And what you are, and consul, me yes say, me no so shaman opa. And to me, man, me to my little way the kete. Me, my a patra, and answer a gentleman water opa, a binna sir. All cano. Me, me, home kusine, a tram where ye say. My inquiry, some won't carry. Me need some. Because of Adam for Edini any penamo. Oko for Bemon Pono. Ebia Bemano. Na Obano Nikurman 5 cities. Now, no so be so many 10 cities. What would you know dear so? I am Mommy and Kayanun soon. Oka catch Rano. Or say, and yet, so, or boa. So I say, and no sinner, because Emfa Nto Nipa sono enipa be di hwammo you too me da say and one worker no Emfa Nto Nipa so entina Mesdra production ni Adom TV ye de entuma bomu a ye de kum novela wawaso yi ebremo odo so ye frɛ say me ba cha frɛ no owusu a Emfa Nto Nipa so e ba juade e de na wo hwɛ anim wo ho. Oh, Madam Asibebre. I say, Nedia, Metinya Bakrodia, you, the Mababe Hunia, Cosso, Miss Mahuni Dada, Tembia, Mesha, Nayasi and found to any passo. Essence, any pabet me at the Hammer, Ebiana, what show power, Brabomu, Nwaka come out some the actual would be, or call also an ambo at Chinabra, a Babe says, 5 o'clock, oh, 1 month to be a babaje. Essence, how do Nto Nipa so, Nto Nipa so intino, Nipa adi hammer, and then found Nto Nipa so abrabonimu, Obi to make us a better wadia, Ubakana on Sanka, and me patchos, I never wait, and never be brave, I'm in a shoddy can Casabe brave, and Tian can be brave. So I drink, that's how I drained the whole party. The Macatons and found Nto Nipa so, the Nipa bet me adi hamo bebre. You yada say, odo, yabesai abaoso. Sweetheart, your first saying. But your friend Isaac KK water. Okay, Isaac, and found Nto Nipa so, yede bremo, a chua de dayenim, where dear now wafa kafound. If I'm sure Adom TV for Yankopon Shampo and Yamkesi, a Jumapa Moyano, Yankopon Yade, on Mama Hodena Mutimifanye. Men found Nto Nipa so, who some way was vet, day in, day out, there be a mammy, or come on, was him. Adom TV would the two, no, baby, and found Nto Nipa so, me pacho, Monday we bay. Mom training life because o hinted you achi hu de see here na very very massive o hinted you achi de madam de bia me respect mo adwuma na mo de bay na me fa Nto Nipa so mo de bay de Ghana obi a amfa na nto so because nipa betimi aye dey e de uhwamo because minimo bi me papa me papa onya accident ni na mienu na etwa e mo ba se e beje ni 300 million o de Nto Nipa so nipa anya dey ambo ano ene oda so ye dey e de hospital nti mesroma ma mo hwe nyankopon nyambo amande mo hwe Adom TV live ye dey ba live men for Nto Nipa because nipa betimi aye dey e de uhwamo me da say odo e first say I show friend Maria. Okay, wo so Emfa Nto Nipa so e be dey na wo kafa ho Emfa Nto Nipa so we say we ni kwan say odo Nto Nipa so we say odo ho to wa ho so e bi say nipa betimi adi uhwambo adamfo adi nipa hwambo obi betimi adi obi adi na ekowi akire no no adu hwambo nti dem wa kan say Emfa Nto Nipa so fa ho to wa ho so me da say odo ye first say aja Falila Eliasu. Okay, Falila wo so dey na wo kafa ho E pa Emfa Nto Nipa so anse ene nipa nye obu a wo gini di pa wo free say woni na obetima zusu asama kire no enso obese okra woni ne be ko ba bia ekoye say wo free wa no akọ wo wase no wase ene obu akọ anene nam ho de wo ye nyina e na ya entinu ya se Emfa Nto Nipa so dane da nyina bompae na fo ani tu nyankopon so na wo moa enu ntina mu de sa movie we ba se Emfa Nto Nipa so Adom TV ya wade oye Adom TV Adom TV ene na me sa to ama me ma me panyi ma me ekua genge ma no wasom wasaba baka ene ye besan ato aso we eye Emfa Nto Nipa so aye de bremojo ada live ye wo Kunsu township ye besaba back sese a Adofo yeda eye Kumase Fort mani omu nyina ye besan ko omu hode na sesei de me pese ye hwe Emfa Nto Nipa so no
adwene be ne ba wonga wo ye den wo nya sa adwene no eni enhunumu no eni ni so eduhunu na wo de ba measure production ne Adom TV e ka bo mu no na ye wo ha na ye mpese bibisa ye hwe ni mu sen e de na wo Emfa ho Nto Nipa eso no concept ne ye den ye ni so de hunu ye de ne pese ye achieve e ma ye ahwefo no yo na kwa medase ne di kan so me chia ahwefo nyina na sene Nigeria production yaka say ye di stories papa and the beba to Adom TV so ama sene Adom TV so Ghana mind with entertainment no ebedimu na Emfa ho Nto Nipa so no a story a yatna se ye abrabom story ebetimi dia tu nipa ananema eba no fo de ma ye kan se Emfa ho Nto Nipa so no enne nipa bi wo gidie bebre me fan so be fa boyfriend girlfriend ana so be ware be ma ana be ma be ware oba no de ne hu nyina to ne so yo mi kunu die me ne mi kunu ti sei na mi kunu tie me yire die me ne mi yire ti sei na susu no ebeduru baby no na be ma na wo de ho ato ne so na onim se uti da ne so no obeduru baby no adi uhwamo otimi dane ne ho ma oti be ma no obetimi adi uhwamo oba na betimi adi uhwamo empo na mfufem ayonko fem no wo de ho tu nipa so bebre wonim se we de me better friend o kan wasem kire no o kan wonim se wono de wo secret nyina wo se wo ye den o ka kire no one day wo be hwe no de ti baabi no wo yi won nsam no a wo se ye wo secret no na Emfa ho Nto Nipa so no emudo eye niam bebre niam ne dos bebre ne wo mu na story na ye de ba no eye opanyini bi yakono old school opanyini bi a tete wo no mu dokoko no skapa de kro otimu nyina ono nko ani nipa o yiskani a otimu owo ka okromu na sabi no ne yire enya ba na no wo nua ba ye fre no yoma sister yoma enna ni nua ba no so ono nua ba no so wo baba ako yo enti se ne se mi ni bia mi nua ba de ye media enti me fa mi nua ba mi bibia nya me wo faase se tete ho na wo faase fo ene wo post chen manyina eye nokure na o faase no so enya nyina so no ma me ye ni duom e kire se ne wo fa kan se mu na de ye ne dia enti mane impo wakese wo ho no ma me ne mpese ne wofa ne ba no ebenya kwanya workers ne benya kwanya ewo ne ho eno agire bibira kete ewi ase na abrantie ede ne wo fasika ena egro medamase ye niema na ne ma me ye ne du enti yo ma ba ne yo be ma yo ma enti niema bebre wo fa ase ye na mo tete ye ene de onim ene ne wo hu ofie ene de ne na aka kire no ene ne ma me ye no okofa oba ni nyinsen oba yi nim se ja sikani wo fa ase krom ho ono an gina so afa bi ase a abranti di oba ye nia ma nyinsen kosaye oba ne de ne ho to ne so onim se we de be boa me we de be ye say enti the way story no esitie no se wo hwa e wo different angles any one into me ti an me smart o me yes man nanka me ma won kan kosi anti na me ti ya pon anka o kan sa wo kan ko ani ma na dream ba bia wudu a me stop sa nti yes on so the stop wa ti story ne de mesre Ghana fo a mo agi Adom TV atum mo hwe story we Adom TV enya bibi keke no mo de ma mo nemom omo ma Ghana fo adesua kesi ankasa Adom TV a kuna brabo hunu sene bibia ubesi etutu anamo ne woniema enti mesre ade na eba no mamu mixe yentlase na yenhwe ne yensua ade ne yemfa bi enye futuo enfa ma ya brabo ne yemfa bi ntu ye ma ya ofa ase ye nananom obi obem bia ese etumeye afutuo ede masafo ni nyina enura na me ne o kan sembi ye hya ase edi fi sankofa no
wotum say Adom TV ejina brane ejina brane pa e wo say dwumadi a yedi mu na ne mani kan say waka enra me so me kan ya desua ye hwe sini ne keke na ye nsore nko wo hwe no wo hwe no wodie bi wo mesese wutimi fa na ode bobra enu nti no say ye maame a kire mu say di a kire yenya na meko eye ye twa ho abane akọ yo ma ye batisia Found to Nipa no ni penya ye found to Nipa no ni penya yo Adofo ye mamu nyina akwa babio efrikuma se yaban kran ane na yenya bai die na sese ye ko ye main character ho na ye ko hwe ni role na o play ne di bia odi wo eye Emfa ho Nto Nipa so no ono ankasa sen wo hu no ena ete ne sen yo manie yo ma what you say pacho me ho ye pacho se mu ni ye maame a kire buruwa sini no mu e friend mama ana maame yoma tine ne maame yoma na twetwe ko maame yoma o character no a o play no say na o place a character no na o dream say o pese wo achieve e dia na pese wo nya e wo sa character na o play no Because I'm quite soft for mammy. I'm not going to platform so preachy. But me do no. And now you're challenging rule. Not then I would say. Also, you are not challenging rule. Not a challenging rule. Mammy or Yabasha Bonnet. Abasha Bonnet, me banning yet. And I'm assuming yet. Men kana sa me ba nye odi nsamfo kwa na so no so ento pia oba na mani di nyamra nsam okuro no me pia no ono kofa ba me ntie se ne de ye da na ne de nye de na masoso na chese ye nkonkon a sa na ekon na o place a role no na o de ho toto abatan a practically no omote sa ena o hwe se bia de a me ye betimi de say ya ba na say ni na wan hwehwe no ansa oni uba na chi na say me ba no oye me moja ndi no so ko fa sam ba kra na say ne yeso akoku nipa kra na medi na chi eyi o enyi o medi na chi na me ne ko hye dan mu a na afa me we futu bi a me de ama no sa na de na akoye o obi aka asem bi agu masum sese also wo ye wadwuma we need den do betina ha na dia why ye so baby on person e friend mama yoma enso so ye na wo ye yoma sa na metie me obi a o ye di sa na mo be ka me dia na obi a obi a ye na ye hwe mu na production mesmesia production kan say mami yoma wona ba ye yoma obi a mpo ho asema ye di me kura site na so ma ko a me say adenti na mo frɛ me adenti na mo frɛ me wo me ye obi a me pɛ me ho asem sa me ye di just a wo ka me ti no ro na mo de ma me na ka say mo ma me soft ma me bi na me play na me ho say me ye bi ba say no so kire eye vitality say ebia o versatile ye versatile say baby a utimi ye do hye baby a utimi ye na ne ayo mate a oyi Ghana fo nyina nyim a kire buruwa ye nimu no ade a woyi ase obi nimu no ase nipa neutral person dia and say ye kan class e be kunu Emfa ho Nto Nipa so ni so ban obeyi na die me point of correction opa ye ne nka kire buruwa oh o de me drum roll bi ti na eye de che sofo maame no enti no wo ba no say oni ne kodem na wutu ne fo a abatan a mo hwe yen me pese wo address abatan a wo no mo hwe yen obatan se ne okan obu a ne ba ko fa som ne ba na wa de no asoso no so obu amfa ne kodem kura no akotu ne fo asoso no so no ano na wo de wo ba no wura dem na wutu ne fo a ensam kan ye na bi ni sen me ne shedem na me tu ne fo a me ba nenim ye innocent face bi nti wo tu ne fo a obeji atum pepepe na next one do be ba no e chan de e de be kokoma se na ye kokunsu ai ti e ka pa me class
kaka so mo wo sininim no na ma hwe o ma be gina ha duty okay ebusiafo aha eye Kunsu City ane yesama makwaba biom ene masenya cast a wo mo wo ye Emfa ho nto woni paso ba me we Japan year wa hanti me sha ase efri ne so no de no wo hinte di atwi mu Emfa ho tini paso ka ho ana me pa cho minya enkoye about my moral support me pa cho na okay ma enti wo de no ye wie ye sua nyama bebre ene wo mu wuti echire na ohwe Emfa ho nto ni paso a edien na uhwa Ghana for expect e was asini e de bro mo ejo ade mu me pa cho Emfa ho ento onipa so Bible aka na ye ba yen ye tebia yi mu sesi anso a e wo se nipa bia wote wa wo hwe okakraka yi Emfa wani nto nipa da sene bia so wi ase da so ye o maame so ye wo nua so ye wo de bibia betimi asi entu te ho a bompa yesra nkwa ne ahoden ema wo ho na sra nyame se o ma wo nkwa ene ahoden enipa ne de mawa anade a wo hia wo nsa kan praise God wo nsa kan ya Emfa wure nhyem bebre se wo nsa beka esan se enipa obetimi adi wo hwamo eno nti de meka che Ghana fo nyina ne se monkwa so hwe Emfa ho entu onipa so na me de bia masema meka ne se ye program bia ye bia sa wo hwa enhwe ne se wo hwesini suande wo de wo hwe nyina suade esi awo ye fiefie mu ba bia ye nam bia de ye esi wo ho entu hwe na wo sua wo nam abamu ani ada ho ewo wasetena ene wo nante a wo nam nyina mu tidia mesra mo se monkwaso ana mo hwe nya mesra obibia on sha won so odo we na ebe play eye Musa yere no Musa me pacho enya me na me ka che Ghana fo role no ukunu role no pacho ma ye hunu e de e fa ho important nyama wo ye fa wo ye wo Emfa ho nto ni paso no me da se me che ahwefo nyina me kunu Musa oye be ma bi a oye no kwarefo na nia wo ye nyina yese ni pa nyina esua titru Ghana ha empanyimfo aye wo man mu yehu bibi na enya esese yesekire ne yeka emaye mfa ehu amene kase na ne Musa ye nyina no oye de boaye senia futuo ye hwa ade na ye behu senyansa sua bi wom afutuo bi wom a sese ye de bobra ne ye hwe ne tira na me kurukura no ebra na okoye sikani ni papa no na misuro efise Ghana ha ekoso sa obi ade asɛn na wo hu na wo ka no oto wo sɛ ne na wo ka ho especially to say police ubi bi ayira na obi ehu na wo report ko ya ne achewa sikanta back sɛ ade na wo hu no e bia ne dodo no wo ho ana unim ne wafa na so sa papa ye wei enema nketinketi na ebo ye hu a ye ntimi nya papa ti e ba se Ghana man se sinia ye de ba Emfa ho nto nipa so adesuade bebre wom moma yemfa nokredie odo Emfa hwe sini na yensua mu ade ne yemfa mo ye man Ghana na me ba o me se busa o emra wo kunu koye sa papa no wo ye mu anhyehyo ma me yin free sinim na me fa mbra wo ankasa wa brabo in real life na enka ye wo kunu ampampa ene wo kwa akobo obi nipa no ye di ninya ene wo hunu no okobo na obema ne kwan ama na kwa akoka na no kwasem semema no kwan ama na akoka efise seme fuaso se onka no kwere nsha ade na Ghana betimi atumpon obi atina entro so a ana obi atina no kwere so a Ghana ntumpon na emo mi pushinu no okọ usu pushinu no okọ a afi na kata ahyehyɛ proye kankan ye atuni nyina afiri ho no kwere besi ye ama Ghana okay Meda say nti mo be hwe ni Monday na so wo be hu ne pa ono na ye Musa a wife pacho mama crossing braha aha the main person eja ajeman papa bo ukunu din ajeman prempe wife ba kope wonie nti wo se me de na present ya mamo first odo role na wo play e wo Emfa ho nto onipa so no edien aba na wo ankasa personally wo fa free mo. Oh, abade me fa bebre. Esan say asense akoti aba ene anin.
se wabrabo ebesi wiye ensi wiye ni nyina ejina wawo so ana mehu se wo ye papa enhwe se ubenya bibi efrim esan se wo expect bibi efrim ma wonsa ebetimi esifom ana tene wonsa ma obi a na obi nim bebia ne moa ebefri abantimi gise adusua kakra mitimi efefri mu no ana uro no na etesen pacho ti ho kakra so kire yen oh na me sikani owo krom ho yire a awo eho aye din amaye enti adoye ni mu a na ye obi enka ne bebre dia aka no mo nkohwe ana meboa dia ka wo ya aka ne nyina dia aka no eduada ye de bebre mo okay nti oba fefe tesa ateti a obekom no eye bra ye ogina ho niema a wo ye odupom bo de ma membra ha hwe eniema a wo ye wa ka wanum nsem medati fo ase ya feme odupon ewo sinia eba ya tuni din Emfa ho Nto Nipa so meka ne se ewiase boni na wo ye atọọsọ ana wa atọọsọ wo ho wo de ka ntimi pese wo ka road no net sen okay mi road ni ye road bi a mefa ne se mi obi a uhumi a obe umfa susu mi se mitrimu odin ba enye mitrimu na edin road no asede na o se meye di se wo ye bibi na uhu se obi pese otwitwa wa kwan mu a bomodin na pianisi nchen se de be ya won sa be kan wo target eno nti na ma dodo na omo hwe no anase dodo na omo be hwe be kase bia me mitrimu odin enye mitrimu na edin se ade ne ye odia na o se o fa wa ade na obi cross wo kanta wa also unya kra nya boto me pacho aha nya sini ni etwa no aha ye real like has me say wubu ye efu nya botere ma me role na wo play ye no dey na wo fa free mu me pacho ma fa adusua de bebre afim esan se ye ka Emfa ho Nto Nipa so a adusua de bebre na me ma fa afim eti mesre se Nyankopon ya Adom na se adwada ebei yes chance say ye abomoden say obetan TV ho na so ahwe bibi se de be ya wo so be fa bibi afrim me ka de ma fa afrim bebla bia enya ode wo de ka ba ku bi kire yen man bi na ha me wom hwan no jama Musa enye Musa na hwan man bi ha me wa ade ni mu man bi ha me your friend is saying me boni dia anhwa adwada ombe it's where in anticipation. O de ni din it send start. Fene ejakudia. Na say na wa no how pa. Ehem ya pa ha me ase director ama ade na afa baby. Okay. Wa mana afa baby me ka say ha me ana me boa. I see. Akwana ha me semia wo masia numasia ama madipa bi. Me can be bia na say so dia wo ye no wa anya ni yie e san say wo fa edi na japade nyina ma odi ne ho ato so na wo na se say wa anya ade sade na wo ho eta ho nti ka hu se me pa ade no no abomodia no apija odupon jiwe o ma me bre no de ma enchenfo no esa na makoma na sika no wo dia se me wo fa no no nti aya wo dia insisi asoni wa wada fom sesi a me na wo se me pija no nti so ama me nsem anyedu a be de no wada wa matimi apija no obia on the side of the story nti ajuwa da eda ye nimu no me pese mo be pebre na mo hwe wa Adom TV so 3 p.m. near the Emfa wo ho Nto Nipa so abremo kwan stronko so we ye cast I wo Emfa wo ho Nto Nipa so we mpo de ye e Japan wife wo ho we de si wo be kasa kakra wo ho ma membra mame me pa chao na me kasa me kanyina ne se mesre Ghana me nyina ya mom ye nya abotre wo ya wale mwate na mam hwe se de mani asie wu asesi a mani se di awale ya chi a etimi nya abotre tena anwante ka se me ni da na enu nti mesre mo
me se platform bi a megina so bia mekasa ya mom yenya abotre wo ya wariem na yemfa akrokro ene wodon ware ekunum na ne ma papa bepia ba se me wale ba men ena nka me hu na ho kirei ena me som kopa adura na me boa na sanka sabre nka me som di yewu me prem ho ya meja wale ekwe won so obi na e ba be di dewu eti me sramo mama yenyina yenya odo ene kro ye ewo ya wale yesusu ye ma yesusu ye nsam ho nkyerɛkyerɛ amanfo ewo ya wale mate me da obi bia ase nyame hiro yenso ye da ase meje me final words nso oyere pa eti eba na bi bai enka nkasa eno no de from Monday aha enyi hu wa ha what ya say aha eti then na wo ka kire Ghana for in anticipation on Monday kakra me work catch Ghana for nyina say Monday obia momodin 3 p.m. na oti Adom TV a ohwe Emfa wo hu Nto Nipa so so wentimi a enwumre 10 o'clock ye besan asimosunti obia hwe na futi sem bebre wo ma obia me do bibia ase okay wifey na emra na wongo wo ye Emfa ho Nto Nipa so na ufili sen pressure bi beda wo so net sen tima wo peba na wunya ya o ya na misu ama me hu se masu ateti makuma bi wom jumo odi me no mo nhwe na mo behu we ya na so o cast story me pesa o odo won so final words dia medical kan se edi kan ye dia asida na ma otumfo nyankopon dia to sumienu ekoma kofa bai Adom TV station a wiase nyina agiatum dia to so me dia asida kese ema doctor kunsu hene na agima badudua ene ne debechie ohene yire masiasi edu omobo modin papa no mu adi so ade hunu so pa na nia ayira ewo ye bibre maimu ya mamre ene ne esese nke esu nyina ye hunu ya meto no ni nyina omobo modin se omode beba afen so matro mahie mamotino monsa ama afoforo bebre eho atoye enti asida ene yekoso de ma wo mu ye se nyankopon chen ahoden ne kwatenten e de manana ene ne yire se urade bambo enye kese wo no so yekoso da Ghana man nyina ase so mo age Adom atum no mo age ye program atum ye yi no omo ansha emfa so be ni benya na emu mo ye kira ye de ba ne de sua de ne de bobra no ye do mo ase so mo so age atum omo nkoso nhwe Adom ne wo bibi pa de chire oman Ghana Adom TV die ya wazoyi me da se mame ko wicked man ne ho eno che se oye wicked osini ni mana me boa sa pepe nti final words okay me final words be kwama papa or this adwumadi by a director ene ne mpanyimfo a mo hyehyɛ se adwumadi maye adwuma no akomanim kakra ba me hu se adwuma we se sonko omunim die ne wo soro me sre urade se ondomo omo de chense na Ghana man nyina hu anipa ewo sa production a ebeimu ti meda etifo so ase momodin se nyankopon ya Adom a eduada odi onidi kra bomodin na fa wakonwa na atena TV ho sinine nkɔ na wie na na se ensi no na wanya aduane papa bi adi okay me da tiefo nyina na ahwefo so ase yo yeso ye damo ase me kas nyame nhramo enti eye ejoade eda yem nimu na ye de emfa wo ho Nto Nipa so ebremo live wo Adom TV so 3 p.m. enti Kunsu town ni nyina me ba me kan village ko mo ya abome yes the whole town follow yen pa nyame nhramo na onyemo kese me da na efidie no e de ama me ma me penya me nyine ho agro eye ma me ekia gengem a live in the studio enti me to ama mo me da say Yes. Wa hwe de ekoya Kunsu City. Oh, aji baby ah. Na ya babaki. Abrat mane wo mu di nkomo no. Oba no e friend sen. Yo ma. Dupon. O Dupon kan sembi.
na mpese me bisa ho asem yo me mama odo ponse abrabo emu se wo ye bibi na obi pese otwintwam wa kwan mu a yi ni free on chain ni si chain esa kasa no o kire mu pa kwa kire asa na beka no asa no ana waka na kire mu ben wo ye bibi na obi twintwam wa na na yo ma wo ye sei hakra na ye sei yo ma unu obi tu anamon bi anase wo adwumem anase wo chese wo ni obi fa wanyakofam na nipa ko no wo twintwa wane wa na we yi na firi ho na wo ko wonim na pese mo yi firi ho no egumu ahodo yi firi ho na egumu ahodo obi a ne se de osifa na asem fa enokware obi wo ha obekun yaso o dai bi dai wo fi soro na betehwe a na wo awewu wo da fom so na awewu a onu so wu awewu nti se wo na wo ahoden se obetumi ekun efiri ho so ekun na ko onim obi a Bible say do nyonko se wo ho anka se do no chen wo do no chen wo ho what ya say aha nti so obi tete wa ye kona abrabo mu a woni obi tu anamo wa yankofam na nipa ko no atete ode ma no hwe na eye biyon no we yi nesi nche na wo ko wonim ko ne che ho de we nku no woni na gya na ntie no mini na gya na nje ba me ba de no kun na ba ne kun yo ma hi na ye me hwe won se o hwe eye Emfa ho Nto Nipa so na yo ma ka kire na kuma ne se onya ye fungu ba onya ye funu wo ba ne biate be se bi se we tawu ye de awo nyisen awo ye timi didi ni patem ana na yo ma nya feeling bia wo didi na kuma ya tam sa yo ma no adwene wo ni trimti na ma ne de kan sa ne yam a na nka na kuma na nwoda na tumi na ni nua be me tumi ni nyina ewo ne ba ne nsem ono na ne motive no eti kan no wo kan ne normal na me de ye afutua ma obi a se sabi ewiase nyame ne cheba nyame ne maba eti so obi nya bi a enkire se sabi fakodi na tem na ne nyina echi no so no omo papa ye ene adoye omo ye nti ye onyame shira merci me ba o ansana obi word bi be pie fi obi ana no we provoke ne pa na nasa wa ya de bi a ne ya ena ntokwa nso eni formula da bi ba eni ha eni formula wo e ka de be sene nyonko na we so ka de be sene nyonko enti se me ni pi bi a me de be to na se no na me de to na ya me de be sesew what ya say eni so fu wura yi so fu mami wura ya we nya play eni se Adom me mama no mo si enkonwa awie yi se ye ka talent a wono mo ekura talent papa se ne ye nyina ye wo Ghana ye nim se ne maami yoma anampo didi ankasa eye akire buwa etie no na se si anso ye hwe akire body language a wode te ha ati no dodo ne mogyamu maami ko anim se ne brofo de Miriam ne brofo de Miriam akire buwa Achire donko. Miriam pa, Madam Miriam. Sa. And Ghana for my body be achire. And I don't know yeah spotlight. Miriam. Achire donko. Yo ma. Ya de bi account. Ane, ya mami ewo eye emfa wo ho nto enipa so edwumadie no emu. Se ne yakokuma se na yakohwe ehofo no so sa na me so me se baby biada wo Ghana memu hanomo se ne mo ne Adom TV ye di nsawaso ache be ye ko be ye fie num ne a ko nsia ye sha ase nsia 6 years ne ye she eye mezua ne Adom TV ye kan bo mu dwumadie ya se enti baby awo biada adwoda ya di enim nyame ye Adom pe ti se ne ya hwe ne train na no 3 pm k na ye sinkonwa na ye de foforo na eba na eno no ene emfa ho Nto Nipa so na ye besua mu ade no enti mesre Ghana fo ne ahwefo Adom TV ye dom so mo do ye enti eduru so amonhwe man na ne eye asene no matiti sei no eye de ansa na wanya characters na won be play certain roles na eye na ede se adwuma aye no ye nim ye ho ene enim obia ne obetimi aye enti no ye wie script no na ye script conference na
ye nyina ye debate directors any continuity any producers crew ni nyina tenase ni aye script conference nti aye script conference na fe obia ya suggest cast no because ye nim ni obia betimi aye ene enim ne obia nso entimi nya nti cast ne de tenase ni nyina aye teamwork ne de said the last me buy ya tena conference table no bia de na dream ba and I loved that attitude of nana wukun ohin and they said your name adwumayefo no eye no omo obi akwanya no manitimi dan ho adi ni obetimi aye enya nhye say we say that and I loved that attitude of yours nyame ehira mo papa na eya munya challenges kakra so with cast no say bi obi o mo na so eden kakra ana obre ana sese mo sorry anopa no so no obekọ na wada ana mo nyina ye up and going challenges dey bebre anti ama ene the whole industry no akwadwofo na omum pebre no obia kase mercy set so dey wo kwa discipline wo so enu ntime yese menye because oba memo won right eno enti nipa na obeba onye ready enye serious no na nipa ne ko okonso a on fast and papa ene ko but ne why ready na why say ope bibia so no nso pe bibia ye no omu nyina ye woni pa ni bi ho ye ne omu start ye oma na ye ne omu wom ye woni pa ni bi nso ho a ye ne omu start ye sabre omu nkan ho enti challenges ne de eye bebre eno ema emu mabem eno ema min kase min timi meja na me ye dem me pese me ye ni say at the end of the day ade na me pese me ye no ebe ye ye enu ne hia me but enya ne obi kwa akoka afa me ho e wa abonten enu ne hia me yes enti challenges there ye di akira nke ye ja adwuma no sir mama also you acting fear gumu why you acting for a long time and then your best you kind say you can't act na ma wani je e was say wo acting and then you man gina chance na enhwe the general adwuma no that hospital in Paso Cry for no obeye e woni mo je mu say sini de obi anem say me twesini na sa particular set no e challenging mame e set ne we no yo ma dia me wash ya me free wa bedu kai e mesdua production challenging role mame on say tete no ye ko set so a e bia 3 days 4 days na we wie na wo ko e bia o mbedi be 1 week nti wo dey wo 2 days wo dey wo 3 days wo twa wi na wo ko ena ye ka asem so say wo free ha e kwa ha koda wo ka wo be ko ya wo be ka won sami na we wie nti ase me no medicine me say me twa series me twa na jamini adawro ma na me yes okay me kwa traffic me ko ye no first second day no me say the message me here then my trust me twa na ni we enti na demu sronko no ha eno na ma hu say yes yeah unique yes bibi here sequence ye no kwa na e bebufu no onim sequence abamu de betwa ye ho sequence abamu so sequence obi kan sequence sexual o ze kan say sequential ye twa ho na ya ba ye beto aso Nto Nipa so no ni penya ye Nto Nipa so no ni penya yo adofo ye mamu nyina akwa babio e de ba eye emfa wo ho Nto Nipa so ene ye pa ho ntoma no no na timakwa no wura papa bi ho so ati ase mom yankwohwe tamatimako papa ne ho no na ye wie so a ya hwefo no mo wo skills ye disa wo ye kwa hwehwe wo asa no so no nyomoto no na fe no ya samba studio na ya be lanche emfa wo ho Nto Nipa so ene mo amunim no ya be pie me wo Mesdua village aha ene ye twa ye ntwi novelist nyina from the stables of Mesdua na enrada ena
ohinte duechi ye de ba na wie ya kata echi kra edwa de da ye ni mo ye de emfa wo ho ento onipa so e na ye de bramo na story we enu nti na mabepie ha eja agiman prempe ono e na ye osikani a wo movie mu sini mu twi novela mu a wo de ne ho ni fie no tete no en kan ti ye kaso bi wo sika enu nie me sata ye wo me but Mezia production nti pacho mi re mu no aha say na chese uwure ma efa ha na eja agima owo car into the car so ura mu aha say na ne car no so fa na oni mo some security man na you have no idea the security man no so no ono so eda aha say no order ani ni eda ya ode mu ni ebusia me chese me nche aha so in the backyard garden and chese oni farms or plantations bebre ba ha and as a mokobia no mabete any idea no guest room I so ban if you now be srano na won ne ho na wo pesa wo da eno so eni o first gate second gate ebusia yakona me nche onyama bebre ono wo ni muka ase kitchen e mienu ofie ha ni main kitchen na yire ene no aduane ho ma no enu nie yakona me nche onyama bebre ono wo ni muka ase kitchen e mienu ofie ha ni main kitchen na yire ene no aduane ho ma no enu nie owie na se ogege ne ho a summer hat se wo besra na summer hat no soso eno soso enie na car yi de eminya aka metilem enye ize car no soso eja agima prempe car eno suni pacho servant e wo fie ha omusu asoyeye ene wo the side na ha the same servant na omusu hanso e wo another rooms eno soso we hire ho na person oni obia be science no servant na ho na mo ye omo aduane so mo so another kitchen e wo ho and they judge my prempa ankasa ni fie a to say was settle no 1 2 3 eja be kume nti enu so eni nti abusia na me pesa me kire wo say e wo wonwan buo te say da na kuma be to ni yem no say ndem nku jan ba kuma no say ja de ne ho another entrance so we kire wo free mo ba eno ko be fa ho nwan no so eni yes eno be kire wo say ja wo de ne ho na story no so die abusia one should be out to say why you a judge my prempe no was capable so buy friend ba na me anya den anche ne bi da emfa ho Nto Nipa so hwenim ejo da da ye nimu ani empire ebedwa e wa Adom TV so Mezia production ene e de omuntoma aboyen Adom TV for ediano medamwasi me ma me be kan yi de no na sabra ne ankasa na cheda sa no ene mu ye dzen ai na ye bebie phone lines na to mama ya dofo atie fo na ansa na no me ma me ye o man no o kasa ne kasa na nsi
Se si a wa prompt me se na kasa na nsi na ye mponti. Mo me enko. Yo ma ho ne enko ma na asem ni nsi. Ewie pe na ebie phone lines no. Atumu. Masa mo na me ka se edwuma na me koye ye no. Ewo consumer duafo no. Enye rule no nko a. Kwan ya ye fa so a ye sore e be ko e chen soldier work. Sa challenging enye rule no nko a o. Ai. Adwuma ni na ye challenging mame. Mitimi fi a mitimi da manebo be 10 ansa na masore. Mu kona na ya ye meeting aka cha some pam so be start adwuma 6 o'clock. It is 6 o'clock ye be sore time be. Ya ya ko do set no so ya start adwuma 6. Nti bi wo mbebo dan no kra na mete so na ma twi meni sɛ dia mente ababa we betena konwa so a wo gate na no atwen ebi wo abɛ me nim so kɔ mayo wa sɛ bi ko bi gate na o ba ke do si ho eti sinini de me bɔ mpae sɛ obi a sɛ onko no hwɛ bi ɛno na ɛyɛ me challenging set amako nti on for all these years are we sini this years we na ye challenging one group nti me pese enye rule no kwa set ai obi amomoden so de no ba jim na wahwe bi no we hu bra me bra ye fi mi hotel eno ponye hotel ye fie kese a mesdua mesni ni kunu esi e chen hotel me bra fi hotel ho na masa ba akobra wo set so a obi anhwe bi abronsa ne fro no fro me da second floor nana wa ho ma no so me enko nana ho na ye ne nana twetwe nkomo na ye hwe no so de ohu ene de osusu e de ama emfa ho to nipa so dwumadi fufura Adom TV fo ye de brem nana kwa fe chawo ya joso nana na ho na mu ya ma Adom ye na de ya ja be sa atribu abuse niti odo to no e deba sa ewa yo ma na you know in program che odo I had 5 what are the one program me so kumpo da titi tanko for ne buku si abeti na ma shini na abeti o da to ko do ye amen ya da se papa oba Lizzie hello me do ho to say nyame adum me pa cho na mo so awrade na dum tie nso ye ho ye na awie yi boye nkomo ye hello me pa cho ye tie wo emfa ho Nto Nipa so edwumadie yi say na won so message ani Adom TV for no mo ya de pa na ni me pesa me trene se movie me nipa dodo na ehwe me ka free apa igbogu na nye nyina so na omuti twi no enka ebe ya ka ya na omu ye e common translate word English mu ya twi kaka ni ya ana nipa dom na so na ehwe ikata na ya na omontene so da ya na ha je kakra no kre mate ka men ku ade akade me trene se ekeka ya omu ka omu translate English and fan to scream no so ni enhwe mate na omu monte kasa no so no omu fa bi free mu mate ya da se papa Lizzie emi se o ka se start ye pa ye subtitles no e wase enti no say omo akan ye be dwen ho na ya hwede ye production no ebetimi aye na fia obafia yes ma good afternoon afia na mpom te sen yes Adom nti ewie emfa ho Nto Nipa so adwo de ya hye ase ene na wo kan fa ho ye me ni papa cha se mi wo ejuma mo ba cho mi cha de it is a 3 ni ya bodia na mi papa ti e sa mi de mi ka ko re sa time de ram do mo we mo se mo mo de fo Nto Nipa so de my ready
Why crado? Why crado? I know close one say. Yes, if I bought the money, say 10 million, no, young what they if see a papa going for that way. Yada yamia say, yada papa. Bra kwesi. Amen. Kwesi na ho na mo te say. Anyango kwa Adom. Na kwesi he na ne na mawie. Abedi no obuase. Obuase wo ho. Emfa ho Nto Nipa so ejoda ye sha sie and e dey na wo kan bi wa kan. Na mo dey me kan say that experience production. That experience production for na me wa the DSP. Ma this the senka. See ta obayi ni na awie. And for me, you every about the Nank, you know, see it living to near there, you as nearly. My this idea. Open you how about the team continue every day. And once we be from Bawai, and that's all back way. Yes, ma. Sister Kona, what to say? But man, I'm not almost way. A radiadum to answer your own year. It's you. If I tell you, on here, Mejo so mami. Na mi sa oni ni tu mama do wan de dia. Le pa so you program me dey me share pa me share am area dey ta sha na de bi. Na mi sa o na dey ba si e tan. So mo dey ba ni si e ti ya ready si e she. Yeah, that's say. Nyame hira mo nso. Oba Sarah. Sarah, what to say? Yes, what do you see? Nampacho, a year wants to come over and near Bofa and Famu to Nipa so. Evan, the pan is that is all you need to pass because it be him. No much cinema out to the eyes. But this idea American say, you is me, no, you see the shit. Ọmọ information community and to be young friends and have in free. Mate, me boss on Sujina Hantin no ni na ya dia. Omo de be kwa adwendwem. Bra ko fie. Mia kwa gangawa me say Adom TV the world. Adom TV the wadi o me say na me when mo first me bobo na mami ba the teacher. Say omo ye Emfa ho Nto Nipa so am say me dream ka ba ke be he me easy. I'm say mo program here very educative. Hey Kofi and our daily activity bi am ye wa ba so ka dey. Me Kofi me hu sa me nim sa won kasa nko wo bra wo yire ma mu bi. Kofi judgment ya. Me pa cho fa wifi ma me na me ni nkomo. Pa cho obem wa otale wo ha. Yo oyire. Hello, mommy. Yes, darling. Now what to say? Me pacho nyame Adom. Yeah, that is what say. So Kofi oguso you find there. Pacho nyame Adom. Yeah, the radius. Eh, no kure. Na wa shewade. Hey, Mrs. Nie. Hey, Mrs. Nie. Ani Emfa ho Nto Nipa so ani emfuno na dey free mo aba. Say me see edin na kanini na Bible crack. Say me Emfa ye ni Nto Nipa so. Ene say ye be o nipa be di ehwamo. Anokure. And in fact me pese me bom abaso. Say we obi na wo follow program we pa. When you be me at the whole no ma be brave. Anokure. And so then be back. But and so be brave because when it that we say we be for you be say you show ni be asida. E boy ma yet me to ya kwan yi. Na me sure mo no mama ho den. Nothing be a multi and near Mecca. Mammy, may say Adom TV the Osha or advance ticket for heaven that. Hey, Kofi, advance ticket for heaven that. Yeah, that's it. Yeah, that's it. No, I mean, Slam was your power for the point not. And you also, I mean, Slam go fin in a year. Brian, may. Good afternoon. Good afternoon, Brian. Man, I want to say. Na we also na here. Oh, mo okay. Okay, pe. Mbachanya. Yo, na ma fa ho Nto Nipa dui. Wo so e ba sam na direct it say chira ma here. Yes, but see na ma so me hwe pa me ze na maya ogwa adwendwen le kwana wo fado a ma wo yi no obesi na
Football to country Adom. But Adom TV, what do ye? Yes, you was able papa. If you can make council in the if you been young, and papa, because more in or as or you put to the men like in your view, my between your sashi. Thank you, Binya, channel another baby. Like anytime be a very pieces of my so that you put to zone more than action now. It is for Fabina Vinny 90. And the man of a boy, I'm going to show me now. Yeah, that's Papa de Mosumotion. Honorable. Hello, Honorable. Hello. Honorable, what today? Papa, I say. And Yankupan, Mamma, Honorable, I shall my Anna. Patrano, and Papa, you, Papa. And men say what TV no more. Tell who phone no do me ending come over phone no do. Aye. Aha. Emfa ho Nto Nipa so and then I so the Marty. Auntie P. Ain't you know, many fair or Mutadi movie, Benjamin Shaw or Monomo Swanya Jumadin. Now, movie may shop to me so far. No, me now for my more, let me say a movie in Italian, I say, Miss Susa. Madame Ashik. Your anticipations, yes, that's say, Yami own slow. Bia, a best sorry, so name. Se course ni bi wo hwa ye bedi aka ho aboafo time achi so nie eye Agbeve Herbal Center one was Sotium last stop ye Agbeve Herbal Center eho eye waya resafie yade biada adokru ni padua no bo modi agba nan ubewura ho abesan be free ho no na yare no wagya ewo ayaresabia ho be sure fefe Gani kenso ewo ho ma ye maame no mu mpanimfo ayedu mpanimfie so Interpersonal set in your mama ni nua man na sebe when fichi call a year disorder ne bemu bebre no etutu sisi ni ade a wa yasi dwan which say obu an period baba we bi ba e chense sebe ya fra asafo group si emegro chese obran kasa enu tunya gani ke syrup ni bi na no ma enu so siesie hormones no e ma bibia etoto yie fefefe e de ma New East Chinese Hospital so we know pemu how bia no fa kon wanim won beboa na we wo how na firi on enkankan na wachiri bremo spinal cord no e na face yade ye we am so msisi o ntimi me wie ya na me kɔ eno nti no New East Chinese Hospital for so ebeboa pain ene kakra bedu penin ene kakra bedu ene ye won awoda nti we wish won a happy birthday one me Apostle Juliana Odro and Papa Odro Apostle almost say and wish him a happy birthday. Kakra and Penny and Kakra. Penny and Kakra. Now I'm say baby I do a studio na the last words no etime afemu. Yeah you tue ho aba ye ba na the last words no. Banache se ya bodi nyina atofa Found to ni paswe no ni penya ye found to ni paswe no ni penya yo Adofo ye ma nyina kwa be we de ba eye emfa ho Nto Nipa so asem no ekasa asem ni nyina ma me no a ye hwe adwoda nyame ye adoma no me yesa pepepe anajo eduba ako no ndu anajo 10 p.m. so ni asan aye den na repeat enti em final words na tiawa na yen sori so ma yen kwotwen Emfa ho Nto Nipa so sini no title no akansa mini na wo wiase abrabo aye boy na no sini no title no akani na wo wiase a obadwen obehu de ba dwen wo ho be 80% ansa na wadwen onua so ho de e de kire se fa ne se wo soro na wo so o me bo me nua ma na abeduru
usiri anye ye na wo to foma ye mako pe na kai na we so mu no kure enti se wo bo brana dwen nipa ho ba dwen wo ho dwen we busua ho ebusua na eye kunu ne yere ne ma ansa na bia onua no ne wo na fofo e wo nchen so wa boa o obi ana na dwen de apartment ma dwen na me ka ena wo do re se nipa mebe na wo se bibia me discuss ya etu bia e se wo tena sidin na wankasa ye bible ye ka bibi se wo meditate nyame asem but etu bia na we nyame fuwa wankasa wa brabo no se wo fa wo Nto Nipa so nti wo tena se na wo meditate wo life wo meditate wo life dan se wo de wa asem be kwa kwato obi enim bibi ha wo tu anamo bi enkoyie ni ade e bia mpese me ye we wo kobo obi amane se o ade esimi ni so mpese me ye no wo be hunu so wa konya na wa ye jaw enokre nti wo te wa in life no na wo meditate wa brabo eno na de bia na betumi aboa wo ye bre no aye bre na ye taw ni entimi lanche taw ni ye Emfa ho Nto Nipa so kakra me pese me kan se ya kire bebre eniti no nipa wo wiase a hwesini wen na ensi no no wo kwan a wo de obia ebefa so enti no fidwa de ko no obia momoden se obehwe ene na ye kan se nyame eja nyame oba nyame wo konkron di mu ya lanche eye Emfa Nto Nipa so no nipa be di usam onipa be you if you ai Emfa Nto Nipa Jordan no miensa ye nyina yesi konya ye hwe premto bre Pamela the producer director papa Nina wo ha Becky wo ha me ucheso bia sound light so ase o crew no director Samuel Emmanuel Sapon one Nicholas Kwartin any crew ni nyina ya do bia na mo ya adwuma ko abala weekend abala Emfa Nto Nipa so Nto Nipa so no ni penya Emfa Nto Nipa so no ni penya yo